Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kuva mu miryango mpuzamahanga itandukanye. Kuva mu miryango mpuzamahanga itandukanye cyangwa se organizations za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitandukanye kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje ibi itanga n'impamvu z'uko impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kuva muri iyi miryango. Vuga yuko imiryango myinshi itandukanye ibangamira ituze rya Amerika cyangwa se inyungu za Amerika mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bihugu bya Afurika. Ibi kandi bikaba bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivanye muri iyi miryango cyangwa se zigiye kuva muri iyi miryango nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibangamirwa cyane n'imiryango imwe n'imwe igira amategeko agonga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo nk'ikoreshwa ry'ikirere cyangwa se kubungabunga ikirere. Kabiri mu bintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganira kure zivuga yuko zidashobora kwemeranya n'ayo miryango cyangwa se n'ibi bice cyangwa se n'imyumvire yabo cyangwa se amategeko yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihe bitandukanye zagiye zikoma imiryango mpuzamahanga mu kubangamira ituze n'ubusugire bwayo, kubera ko ni igihugu kimwe cyangwa se ni igihugu cy'ubudahangarwa mu bihe bitandukanye cyangwa se mu bice bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabivuga yuko zigomba guharanira ubwigenge bwazo ndetse no gukora ibyo zishaka mu bushakashatsi, cyane yuko zivugira yuko zibikorera mu ituze rya rubanda cyangwa se mu nyungu z'abaturage bazo ndetse n'isi muri rusange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimwe mu mpamvu zizigonga cyangwa se zituma zizava mu miryango mpuzamahanga itandukanye ni ukubangamira ituze ryabo cyangwa se ubushakashatsi bwo mu mihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibindi bice bitandukanye, imikoreshereze y'inganda, diplomasi n'ibindi bitandukanye. Bikaba biri mu bintu zatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata icyemezo cyo kuva mu miryango mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu giteye imbere cyane kubera yuko ari igihugu cyateye imbere mu myaka myinshi ishize, aho abaturage bacyo babayeho neza cyane ku isi, cyangwa se ikigereranyo cyagaragaje yuko abaturage baho babayeho neza cyane kurusha abandi cyangwa se kurenza abandi baturage batandukanye. Ibihugu by'iterambere cyangwa se ibihugu byateye imbere bigaragaza yuko abaturage babyo ari bo bantu bo kubahwa cyane kurusha ibindi biremwa byose, kubera yuko aribo baturage bazana imisoro mu gihugu kandi bakitwara neza mu buryo bwa generation cyangwa se urubyiruko. Nirwo mbaraga z'igihugu, cyane cyane ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari urubyiruko rwinshi cyane rutandukanye. Igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 300, ni igihugu cyiteje imbere mu myaka myinshi ishize, kikaba ari igihugu kiri mu bihugu biteye imbere kuri iyi si ya none, kubera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho hantu ushobora gushakira buri kimwe cyose muri iyi si ukakibona bikoroheye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakenewe ubwigenge mu myaka yashize kandi ziracyabukeneye ubu ngubu, biri no mu mpamvu zatumye zifata imyanzuro yo kwikura mu miryango mpuzamahanga itandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu giteye imbere cyane by'umwihariko mu bayobozi bacyo batandukanye cyangwa se mu buryo bwa diplomasi, ibikorwa remezo biteye imbere, imiyoborere itandukanye n'ahandi hantu hatandukanye, ndetse n'abaturage bishimye cyane cyangwa se bafite iterambere riri hejuru cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyiteje imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse no muri zindi domene zitandukanye, aho cyagiye gikora ibitangaza bitandukanye ndetse kikagaragaza hari igihugu cy'igihanganye ku isi ndetse no mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'ubudahangarwa mu bice zose zitandukanye, akaba ariyo mpamvu umunsi wa none itangaje ko mu gihe kiri imbere ishobora kuva mu muryango mpuzamahanga irimo n'umuryango w'abibumbye ndetse n'indi miryango ikomeye cyane mu isi ya none. Komeza ubane natwe hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda, udukurikirane umunsi ku munsi, umenye ibiganiro byacu, amakuru yacu n'ibindi. Ni muri mushyashya ukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Njye nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.